Reka tubahe ikaze nshuti bavandimwe bakunzi ba radio yacu na televiziyo Ecomedia TV. Turi mu karere ka Minembwe uyu munsi kuko mubibona ni Murenge, ni mu Minembwe. Turi kumwe na mama babiri kuko mubibona imbere ya kamera zacu. Umunyamakuru muri kumwe na Ndayishimiye Justin ni mu Minembwe. Hanyuma aba mama turi kumwe, reka tubasabe batwibwira nyuma dukomeze n'ikiganiro cacu twabateguriye kuri uyu munsi. Hanyuma mama utangira witwa nde? Jewe nitwa Nyabisabo Nyasuku, nkaba ntuye Irundu, ahantu bita ku Mutanoga. Ayo niyo mazina yanje. Murakoze cyane. Hanyuma Anje nitwa Nasuku Yvonne, ndi umunyamikenke ariko nyine nasuhukiye hano mu Minembwe. Hanyuma uyu munsi burije ni igihe cy'isaha zishira saa 10. Akarere kameze gute kuko mubibona bimeze gute? Imvura yaguye nyinshi, hari ibicu nyine by'imvura ariko twari tuyikeneye kuko yari igize igihe kirekire itagwa. Twarateye imyaka nyine ntiyamera kubera imvura ariko twayishimiye cyane. Hari ibintu ushobora kuba yangirije dore ko imvura iziba zigasura kandi kabambi. Yabaye nziza gusa nta kibi ishobora kuba yakoze. Oya ntaco tuzi yakoze. Yego. Hanyuma wowe urabona umunsi wagenze gute? Ku ruhande rwawe. Uyu munsi wagenze neza kabisa. Twabonye imvura, abavyeyi bishimye ko ubu igihugu cyacu cyababutayu, imyaka yari yanze kumera, ivyonona bikomeza gutora n'ivyari vyameze, ariko none imvura yaguye twishimye kandi ntacyo yatwaye, igihumeka cyose yaguye neza. Murakoze cyane. Abari kure mwitsi imitima mu nda mu karere hiriwe neza, none hanabaye n'igisubizo c'imvura dore ko ryari isengesho rikomeye. Hanyuma uyu munsi habaye ibibazo byagumye kuba nyuma yaho bariya bagizi bana bafungiye inzira yo mu Mitamba, ndetse kuva na kera twahoraga dufashwa n'inzira yo kwa Murima nayo yarafunzwe. Ese abana kuri no munsi muri mu kubaheza iki dore ko abana batungwaga n'amata, isukari, bimeze gute? Abana babayeho gute kuri ubu? Abana babayeho nabi cyane, babayeho mu buzima bubi kuko umwana ari muko wakicayi ukabura icyo umuheza, ukamuheza umwana, ukamuheza amazi. Yego. Umwana akaba uwo kurira gusa, kaba kiconka ni ukuvuga gusa ngo baronka nta mata tubona. Ino twagize amata makeya kubera nyine kunyagwa amatungo, titwabona amata ahagije nyine ngo n'igihe tubuze isukari nyine tumwe ayo mata zose zarabuze ini wacu. Twari dufashijwe n'iyo sukari tugatekera abana icayi, none isukari nayo yabuze kubera ko bafunze iriya nzira ya Mitamba. Kugeza ubu nyine ino saha turagowe cyane, turagowe birenze. Hogira ababisabisha nyine ziriya nzira zikaboneka, baba batugiriye neza tukongera tukagura isukari neza ku gaciro keza. N'abakiyifite titwatuyica kubera ko nta mafaranga dufite. Urumva ikiro kiri mu bihumbi 25 ku maboko, kuri telefone ibihumbi 30, naho kuyibona ni chance. Ni ibintu nyine bitoroshe, tuba abana babayeho mu buzima bubi nyine bugoye. Mama wundi urabyumva gute? Bikurikiranye nuko mama avuze ukuri. Ni ukuvuga ngo muri iki gihugu cyacu dufite ikibazo kinini cyane. Twabuze isukari nubwo inzira zari zitarafunga iraca bamwe, abandi ntibashobora kuyica ko hariho abantu b'intevye cyane muri iki gihugu. Ibintu byadushizeho kugira ngo bace isukari ntibizashoboka. Ni ukuvuga ngo abana bacu babayeho nabi. Abana bagwaye ibikomeri, babuze amavuta yo kwisiga, abandi bagwaye uruheri basiga. Icyongeyeho ubuzima bw'abana buragoye, nk'impinja zo zitangiye gucurama umusatsi, kandi birababaje kuvuga ngo umwana w'umunyamurenge acuranya umusatsi. Birababaje cyane kuko abana bari mu kwaka icyo babaheza, bagashikisha igikoma. Kujya kw'abapfurero baciye izina ngo ni Mbirigo, ukabaheza igikoma kizira isukari. Umwana yacikozaho kabiri ugasanga umusatsi wacurama. None icyifuzo cyacu mwabagira neza, mwabatera nkunga ba Minembwe, ni mwibuke abana bacu b'Umurenge. Ejo hazaza nanone bareke kudushirana ngo bagware bwake bagire ubwo ruheri. Ni ukuri je amakuru mvuga kuko umugenzi wacu avuze, tuvuga amakuru y'impamu twabonye. Hari abana benshi bafite imperi n'ibikomeri, dushobora no gufata n'amafoto tukanabereka ko birababaje cyane. Tukaba dusabye nanone abaza batwibuka, ni mutwibuke
nubwo inzira zibuze nanone nimukomeze mutwibuke imana zacu zayo nzira ariko nanone mufite icyo gutekerezo cyo kutwibuka kuko abana bacu imisatsi yaracurama. Abakuru ndore ko iyo umuntu ahayasaza aba hasubira ibwana nk'abasaza bo bimeze gute? Abasaza nanone nabo bafite ikibazo kinini. Ni ukuvuga ngo abasaza bacu barabyimba amaguru, abasaza bacu ubu ntibakaba babasha guhaguruka, bari bagizwe n'akerera, noneho ngo ugashire abana bagerageza kwitanga bagakorera udufaranga, bakabashakira icyayi n'igikoma kirunze bakakinywa, none gumu bugeze aha nta sukari babona. Ni ukuvuga ngo abasaza bacu nico kimwe n'abana tubafite ikibazo, turabona ko bagiye kudupfira bose kuko igihe turimo nyine ni kibi, niko novuga ko ntacyo bafite cyo bagarura ubuzima mu mubiri. Mukabona ibi bintu byaratewe ahanini n'iki? Abari kure ntibabyumva neza kuntu baherutse ino hameze, bumvaga ikiro cy'isukari kiri ku 5,000 ubu ngubu kigeze iyo gute? Impamvu nyamukuru cyane niki? Impamvu nyamukuru nuko akarere kabuze inzira. Nta nzira nimwe yinjira muri Minembwe ituzanira ikintu. Ni ukuvuga ngo inzira zose zarafunzwe, n'inzira yari yabonetse iya Mitamba baje kuyica, ariko nanone igiciro cyari cyarenze ku buryo abantu batoca ibyaza bizamo, kuko byaza bizana abantu bivuyeho kugira gusa ngo arebe ko yobona utuntu tumufasha nabo, ariko abana babo bose b'intebye ntabwo byari gushoboka ko bashobora kubica, tibobica cyane. Ikibazo nyamukuru je nkabona kuko ari inzira zinjira muri Minembwe zafunzwe, ariko bagira neza badutakiye inzira zinjira muri Minembwe, amasoko akongera agafunguka, ahari umuntu wese yace sukari, n'abagira neza bakabona aho baca kugira ngo bavuze ku sukari. Hanyuma na gatanu bavuze ko ibintu byaremye nta bintu byigeze birema, haremye byari bisanzwe kubera ko bari abantu bari batarahuruka. Sinzi nimba hari impinduka yabaye ku isoko ku biciro byari bihari cyangwa nimba ari yayindi yasanzwe. Zarongeretse ibiciro zarongeretse kubera kuko abantu bazanaga isukari ari nk'abanyindondo bafatikanyije n'abanyaminembwe, ariko kubera ko bari babafungiye kera ntihagira uhuruka, bagurisha gusa ibyari bisanzwe, bituma igiciro nyine kisha hejuru cyane. Carahindutse nyine na gatanu kubera ko nta bandi bari bavuye mu Mitamba. Hanyuma tuhaye tugana ku musozo, badukurikirana niki cyane, niki cyifuzo cyane mufite? Twebwe icyifuzo cyacu ni ukugira ngo bafungure inzira zose, kuko n'ubundi iriya nzira ya Mitamba bayifunze, ariko n'ubundi yari iruhishe, kuko hagendaga abantu b'abasore kandi abantu bitanze, kuvuga ngo ngendeye gupfa no gukira. Hari igihe nogenda nyine kahasiga ubuzima, hari igihe noza nyine amahoro, kubera ko ari inzira yari igoye irimo nyine abantu nyine batakeneye kuko tuhaba. Tugasaba ngo hoboneke iyindi nzira bodufungurira, ari nk'iriya ya Murima, n'imodoka zikaza ziza zikazana ibintu, amamoto hariya kuri Kwenzero akaza haca, kuko iyo abantu bikoreye bikorera bikeya, n'ubundi iriya nzira yari ihari ariko ntibyari biduhagije ibintu. Niyo mpamvu igiciro cyakomeje kuba hejuru cyane, kubera ko yari inzira imwe kandi abantu bikorera, bigatuma binatwara n'iminsi myinshi. Abantu bagenda ku isoko iyinga ryose rigashira ngo bagiye guhaha, ukumvaga nawe yashika agashira ibintu ku giciro kirenze abantu batoca. Ariko baretse zino nzira zose zinjizaga ibintu muri Minembwe bakazidufungurira, twose tukabaho mu buzima busanzwe, umuntu wese akagera kuco yiyumva. Hanyuma mu Minembwe no mu Mitamba aho bazabaja n'urugenzi ruresha gute ku bataruzi? Hano kuva ni ukuvuga ngo ni bafatiye inga ryose, baragenda umunsi wa gatanu bakigaba mu mikenke, yego. Undi munsi w'iposho bakagenda bamwe ntibashikiye babaja, bakarara aho bita kuri Kirumba, bwaca bagakomezaga bakarara muri iriya mihana ya Ndondo n'Iyinga. Umunsi w'akazi rimwe bakabonaga kurema, na kabiri bakongera bakarema ababuze nk'ibintu, na gatatu bakagaruka bakarara kandi kuri Kirumba, na kane bakarara mu mikenke, na gatanu bakarema agatanu mu Minembwe. Urumva n'Iyinga ryose bafatiye Iyinga ryose kugira ngo bazane ibyo bintu.
ni urugenzi rw'iminsi 3 kugira ngo bashike ku isoko. hanyuma urabyumva gute ku ruhande rwawe? Ku ruhande rwanje ni uko nyine mugenzi wacu avuze, ni ukuvuga ngo nanone ni mutuvugire turebe kuko iyo inzira zofunguka kugira ngo twongere kandi tubone ibintu muri Minembwe, kuko noneho gabana zifunze, none waza ucaga ya sukari ku ibeyi ntakiciye, ni ukuvuga ngo ubuzima bugiye kuba bubi cyane kurenza uko bwari busa, kuko noneho ubu bafunze inzira, umunyu ntawo twibonye, isukari ntawo tukibonye, isabune ntawo tukibonye, ni ukuvuga ngo ubuzima bwacu bugiye kugora. Ariko tukaba twifuza ngo nanone abaturi imbere abaza batuvugira nanone nimuhaguruke, nanone mudutakire kugira ngo turebe kuko aba bana bo batodushirana, konti twogwara bwake tugifite abatuvugira, nimutuvugire, nimuturebe, muturebere ukuntu inzira zofunguka. Ku bijanye n'ishuri, abana bakuye ibikoresho byo kwiga muri uno mwanya bigoye gutya? Nanone ibikoresho ntabyo, ni bike ku buryo umwana wo kuri segonderi ashobora kugira ikayi 2 za demi, uko umwana wo kuri segonderi nguko nizo kayi, bagatirana n'ikaramu, baratirana ikaramu kuko ntibizoshoboka kuko wenda bamwe ntibobona niyo karamu ko ntazo zirema n'izikeye. Biragoye ku kibazo cy'ishuri cyane, uhereye no ku barimu, kuko muri Ringa bamaze gutaka kenshi babigisha abana batandika irezime nyine kwitaburo, bikurikiranye no kubura amacake, kuko iranzira ya Mitamba ariyo bategeraho akantu kose. Zose biragoye, abana ntibaguriwe amakayi kuko bikwiriye, amakaramu karashira, ufite imba afite abana 2, umwana akazava mu ishuri akaja gutira mu rindi kubera nyine kugorwa nta kintu kigihari. Urumva biragoye nyine ku ishuri, bariga ariko biga nyine mu makondisiyo mabi. Reka tubashimire ku mwanya mwaduhaye, dushimira n'abadukurikirane mwese kuri radio na televiziyo Ecomedia TV. Turabizi ko mudukurikirana kenshi kandi muri inshuti zacu turabakunda cyane. Aba ni abamama b'Imurenge mu misozi miremire ya Minembwe, bavuga ku karengane ndetse n'ibibazo byabaye n'iwacu bikomeye cyane, byibasira ndetse n'abana b'impinja. Murabyumva namwe ko abana b'impinja bavuka bakabura ndetse n'icayi cyo kumwa mu gihe bitandukanye na kera. Murumva ko ari ikibazo gikomeye, noneho n'amayira yabuze. Twaba tubashimiye abavyeyi bacu, ikindi gende tubatumira muzatwitabe, murasoza mutubwira amazina. Yewe nitwa Nasco Yvonne. Yego. Nanje nitwa Nyabisabo Nyabisabo. Hamwe n'umunyamakuru wanyu Ndayishimiye Justin, murakoze naho utaha.